Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajingyo at jing mudui babuan ki barjala ki wanra trok kit motion na sa barjala hamajay, ban kit motion sa Bangladesh, haka kharatri gujamang arja arpunrio ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Sora Circle, haka jingela muba Carlos Kharmi President, uba E Kharmalki General Secretary, haringkat kinong yalam ka FKJGP Central Executive Committee, bakin top yo ba Regional Thaba Assistant General Secretary, kilalit panikren but uba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, bandum I trading license yekiteki kali. Habakran chikilar pathay kubor hadin ka jingwani kendo, uba Carlos Hulaong, ba marimi ka hukum, nakayeng kashari, baki kali bambiang ki kwat kisla kim sya banyat ni kamay, kumta hadu kanday % kitrok jang kitray jala, kilahap banyeng. Shu Hulaong, ba mariatip buon kitrok tray jala, kilahap banyeng, kumta ki bar jala kilawan ra di kitrok ki baday na Assam, West Bengal, Nagaland, bat kiwe ki jala. Halor ka niya ka circle kalapan jinga tray lang bat council, ban penlong jing kanra ya ki teki trok na bar jala, ya ki ba CEM ulakular ban pa ki brio na ka enforcement wing ka KHADC. Kaseng ha ka jing thoa show CEM kalapin pao, ba ka jing le atray clear ki bar jala ha ka teka thain, ka de ka bajur bha, na mar ki kateng shnong ki de ha ka katian bar jala, ya ki badan kam ban penkala no. Hakini kendiat sengi bela diam, tinggal yo ka jing ujor. Lagi paradok persnam ki badon nang ti po majai ki biya le kam khai patyang kam tamaka kam khai motion po Bangladesh akaba namar kumbangi ui kumbangi tip i ba kini kendiat sengi beladam nakaliang jok akut kalau permi ka tugoi ka ordar ka ba ang ba barok ki kali kamai ki ban biang lu ki kat optidiet nadu ka permit nadu ka fitness barkum tatar di hadian bakakut kalau permi ya ka tugoi ordar di kini ki kali barok ki bomdan ikat islam barok layang no Barakai kembakalong hadu mentahi kalong kendai % maki kali kiang. Ki badai jongki parado persnam jongi. Di banyo ban khai biang sasisian ni haban pan biang ikot kisla. Di hoin le sina kaliang jong kaseng jongi mdan yai ban persya biade kata. Di barakai ki parado persnam jongi ki habaki fun ki pentibingi ro kila pentibba barakai ki lele ikot kisla. Ban pedap ikot kisla. Mereka ika ba pelong pada yangi banwan sani banwan banyak keren banyak kendu yang siam. Kalong bah kini ki kendiat sengi hadian balawan kata ordar ki kalina po Assam ki S ki NL ki WB ki 1 mentah po majai banwan ban kamai ti nakaliang joki nong snong nang tiru ki nong khai nang thila po majai ki pentep ingi ba kini ki kaliru undai bora ki khasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala yakini ki kaliban khai hang thi nomor ba mentah kumbakalong po majai ki kali ki dan tangat tu kan kali ki ba khai po majai Tidak nak kata-kata kau wake kali kayo lay trip so trip. Tidak nak kata-kata ngingiwan sani ban pensngoy ICM ban hakabiaday bat ka training license. Bakini ki kali ki day bandan ki training license. Ki babiang kanang balada na kali ang kasang jongi kin lay bansak iki ngin lay bansak iki ni ki kali lada kimdan ki training license kabumut kinwan sani ban le ki training license. Tinggal ekran isay be ICM ru bay imday ban ay ki ni ki training license lada kiwan sani. Day ladang ilay yang ting isak ladang ipen sange aki ladaki wan sani kiyo takam dan cumet kata karkom kata kejengian nanti ke jongi dan nakaliang jongi siam ila pensai ong ba ya kini ki kali ki bawa nabar kum ki AS ki NL ba kiwe ki badai naka RTO ka bana sabar i imdan kanu nanti ke ba nong bat khanglat ya ki bakum kita ki kali nomor bele ba ka RTO jongki ka kamyadan je dai ai ba kanika nang ni ka office ji te yong ba ya kini ki kali te ngin habban ya keren ya ki bor jong ki jongkum jong ka transport department ka badan hani ka jela ka jongi ba kan hab ban pek kemi benia ya kini ki bakum kini kali laki dan em kata ka permit ka basya ya ki bakin rung kom sa bordar kum takter nomor kumbala ya keren hente kalong ba wat ki bas ki bawan na Assam ki habban yang no tahani kimla ban ong ban rung sa kendong surat maka permit jong ki kamsya benia kum ta di nakaliang jongi to nilai akaran bat iba i hakabiaday pa de bakini ki kali ki badai jong ki try ki badai nakani ka jala jongi ki ba ki RC jong ki pede ki de da ka kateng jong ki non tribal di hakabiaday ba kani ilakular
Baya kini kali di inom ai terding lesan lada nakaliang jongi kisang ngila syak yaki lani ipin sange yaki lada kimdan katerding lesan kapabiang tinggal karan bat iro bayin ai yaki beliau yaki manpower yangi banginnya liak ka kenja ban le ban kanra angti hakabia dei bakini kali tina kaliang jongi iro lakular bayin pek lakani kateo banwan lada ila ban penbek ya kapakum kata jika kabedai pat kiwai kimat isu ki bangilia submit lang man takasni tina kaliang jogi 84 nangi dong bahadu panai bahiau yai in sapek ya kiwai pat kimat kiba kum bedai pat kiwai terding lesan haki dukan lani ki bat kiwai pat ki benta ki nakaliang jong bangilia karan ya tai sani bah nakaliang jogi ong balada in sasyak manta lada kaladan katuka ordar makadon ka ordar nakakut kaba lakhang benbu ya katuka non tribal kiat pro macai kabaju syak iki kali iki por balalai te lada iong balada kakut kalasya in sabu biang ikan ikan not tribal syakiat ban syak biang iki kali kanang bakan yarap kumloban kangla iki ta kali kiba dei parjong kiba jela ya trai ya kali ka bentangan trengin haban yesong bat ka bana kaliang jung santar budi nar kumbang isu tu i imat kani ka kam ka ni haban taku pada bat ka transport department ka padon kani jelak lakasya na em kalenti yaki bakom kita kali bakin kamai hakanika hakiti tan borda jongi kumba kalang adu menta ngim yo sngo bakan don kanu kajing lani kata kajing pen sngo na kaliang kipai ba jongi de ban ong ba ngimla ban siu ne kumta ter kumba kalang mentahi ka bang ngitip bang yo sngo kalong ba kini kipai ba jongi ki paradok prasnam jongi menta kidang le ba ikot isla kidang le ki kwat kisla kidang api ki kwat kisla ki don ki kwat kisla le se kiban salai kumbak ki batai kiban sadap no ki don ki kwat kisla pada ki bandang simpur Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya